الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله الأخيار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكيني إسا سيكما صحبة نبي صلى الله عليه وسلم أسو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بترؤيان ما ننقط وقت ترؤيان tumuunak na tigian watigin umbalo yak watigin padik si iko sapulo ko mga miskin pubri na tumuunak nutuat tigian ambalo ako mitapi ako kiran sa alungan na mauri adisa ba ako mapad sa giyang kutwa sapulo apad si iko mga kawasa mata na tigian aswat tigian so kadaklan kiran na madakal sira na tigian na may to sira na tigian si isa alungan na mauri humul aqalluna yawmal qiyamah ngayon to at tigian na inuntabu at tigian sa manaya ayamaana ang kutwa kaya tiruan yanun na inuntabu sa tau apad sang kutwa mga kawasa misya sadaka sa diwang kawanan o di na kawanan diwang akya sa sadaka niyan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam namiya ka problema sa mga pubri sa tigiran ahay Rasulullah anto na uno ni galbak akilawa nami sa balas sa ikuyamaan niyan na mga kawasa na tigian abmatian niyo so tasbih sa makatlo pula agutlo alhamdulillah sa makatlo pula agutlo Allahu akbar sa makatlo pula agutlo ganap ni ron so subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar so sa ikuuman o oryano sambayang iyo pinggal bakiran to kaya tukawan o mga kawasa na pinggal bakiran mambu namiya ka problema man si siran si Nabi sallallahu alaihi wasallam natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba ahlul jusuri bil ujur ay maana na sumanga kawasa na sabab sa kiyaw sarairan si kakawasaan nira na misya sarkasiran nagyuti maana niyan na mauuna siran sa balas ginani sumanga kawasa na disiran kalawanan o mga tawad ing gagalbak sabab sa imaanan yan na diran ing galbak kung sumalay balas na ikaw na iran naging kutuat na makiran na di isa sadaka ginan mga pagremi isa sadaka kanu sa ikaw mga pipiya badasang kanu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.